Pasok. Galak iki sapine. Tuh. Waduh. Waduh. Nyirat to. Nyirati kabeh. Sapi letok. Tenan nih sapi letok. Hati-hati Pak, harus kompak ini. Ada 6 orang yang menurunkan. Langsung kita ya wes ini. Mas. Tok kiwit langsung. Dur. Ya langsung di Borono. Oke, betul. Gede. Waduh. Panu, Pak. Sing kon ngencengi jenengan nyekelo gadung sing cilik kae ndak kowe. Sing kon ngencengi. Dijipuk gadunge kuwi sing dawa. Wis. Pepetke. Gadung iki dijipuk lah. Awas. Wah. Tanah. Ayo orang kene. Unik guys. Pak, tak duwe kok gede men, Pak. Tuh. Wah, kill. Loncat guys. Mana? Nyamuk guys. Terus. Wah, Lek, hati-hati Lek. Wah, anak ngamuk ya. Mas Gus. Awas di. Awas. Awas di, wis coba banyak yang kulit ngelang Lek. Mas Jan, tarik Jan. Mas, oleng. Sogok meneh.
Masih dhuwur lek. Samaan. Guys, datang lagi guys ini guys. Mas. Ini punya jagal sapi. Ngageti. Mana video lek? Tak ngari. Penting. Lagi. Ngeri guys tanduknya. Tanduknya unik-unik sini. Tuh serem. Sandal lucu nih. Waduh lah, saya ngira kayak malah ngamuk ya. Awas Pak, tuh. Halo, galak lu. Bagi yang kita malah ngamuk. Ya Mas, hati-hati le. Layangan tuh. Awan. Bos, mantap guys. Wah, yang ini kecil malah oleng. Mas bos, ki buat tuku bos. Ya panjer sana. Panjer sih ya. Panjer. Mangan tuh Pak Ese. Sedong. Super. Hati bos. Kacang sih bos, tiba-tiba ngamuk. Nih anaknya. Oh, golek anake. Kuting. Wih, ini. Wih. Serem, guys. Wih, lu. Wih. Lurusnya, Le. Boleh. Lagi kamu ya. Lanang dhewe mari ya. Iya. Anak iki bayar anaknya lucu ya. Lagi boy terus piye? Sarapul. Nah, mboknya bro. Belum tangi kok.
kedatangan rombongan sapi, guys. Mundur Ata. Mulai buah nih. Lemen. Mas, Jadi maju. Wush. Tuh. Ngamuk, guys. Waduh. Teman. Tang sale. Loncat boleh.